Kinoyalam jongka National People Youth Front Way Nartiang Constituency hinen kesengi ke arpulai terik benai Risau ajab son kilalej bansen ran lem ya kinong rep jong snong lapangap nakabenta ban ya od lem yau keba bala I haki pentor keba ki jongki hadin bala day kepor ban od bat ka jing wan pai biang ka jing shong suk hakatei ka jaka nakaliang ke NPYF kala ai khublai kerpang ya menteri ke sarkar jela u konrad ke sangma kumju yo sembut menteri rangba usnya bahalang dahar bat ya ki officer sarkar ki balawat ya ki lat ki lenti ban wanra biang ya ka shong suk shong shngain hapadeng ki arja ki benriu penar bat karbi yung kaarpauli trik benach pau arsa arpasan I negaliang ke NPYF da yo wialai wo wi embentalang cirup bagi chnong lapangap ko yo ya a yo kuba hadin wa da poi sub isan haperdi jingyakan at haperdi ki arja benru da sekian dap de mensin wasnya aku menado kata-kata wada poi sub isan le ka jingyaro yo chief minister CM Konrad Sangma le ka jingyaro yo deputy CM yong I Shri Snyabalang ha le ka jing kaburom ka jingyaro ye ki officer ki uper ki wadi embentalang wo tho ye sub ye sign haperdi ki arjek benru wo em haperdi jingya kanat I negaliang ke NPYF dawan here ini Cirup Secretary Mahabok Sungo Assistant Secretary Samson Chulai rengkat bagi member yang ke NPYF Hawarok Ganati Constituency dia here ini caka cenong lapangap wo yo ya rap kat I wiye negakti yang I wo ya alang yo kuba wo pempoyung yo kuba yang ki payu para yang I ku em po ke cenong lapangap tengah sekiat kia mensin wo pait wa ya uyu wo kuba daman wa karya daman kuba wa darap slim iporo wa tengah gri bo o gajing kerpat jor ni gajing kerpat ko kia haperdi yang pi warok ki kontenro yang ko constituency ko mia yang I ko snya ba pi ya palai pol kat I ye wanang yang I wo ya rap lang ya kita ki piyu yang I em hachong lapangap wo yo ki kumpoy yo kuba yang ki chayung hay por wa biang tengah gani sen uang IP